Tēnā rā koutou katoa. Today we're going to get into a bit of Doctor Strange stuff. We're going to manipulate time and space. I pēhea, how was. E pēhea ana, kei te pēhea, how is. Ka pēhea, how will something be. Right at the end of that sentence you can slap on me, which is o or ho. You, koe, ia. Ia is him or her. So I could say, I pēhea koe, how were you? Kei te pēhea ia, how is he? And we could say, ka pēhea au, how will I be? That's if you like to talk to yourself. It's not bad, you know. Pēhea anō, yeah, pai koe. You might be asking other people how you are. Pēhea anō, am I doing good? Yeah. If someone asks you, I pēhea koe, how were you? Then you can say, I pai. E pēhea ana koe, e pai ana, ka pēhea koe. Ka pai. So that's how you manipulate time e hoa ma. I pēhea how was, e pēhea ana, kei te pēhea how is, ka pēhea how will something be. Koena nui hoa e hoa ma. Tag a friend, give it a share, spread te reo Māori everywhere.